İmandularga bergen hökümdörünün en ulusu, en zarılı, en soğuptuğusu, jaşosu oңolot degeni. Allah rızkısına bereke öret, jaşosu oңolot. Bir tuğan bolat, ıntımak bolat. Bekir aytkan emes atalarımız, ırыс aldı ıntımak. Ben Arapça okuy albayım. Anda Kırgızça okuyunuz. Ben Orus mektepte okuyam. Orusça var. Bismillahirrahmanirrahim. Köptөгөн sabaklarda, bayanlarda alımlarımız köp uçurda namaz turalı aytışat. Anın birden bir sebebi adam emnesi orusa oşonu darılayt doktorçu. Başı orugan adamın hiç kaçan butun darılamayt, başını ile darılayt. Ümmette bugün alsızlık musulmanlarda namaz meselesi boyunca alsızlık bolgonduktan bizden alımlarımızdaki oşonu darılamakçı. Namaz alsızlığı. Allah Teala'nın imandularga bergen hökümdörünün en ulusu, en zarılı, en soğuptuğusu bu namaz. Kur'an'da Allah Teala'm 100'den aşuğun jolu namaz turalı aytkan. Oroza turalı 1-2 jolu ele. Acılık turalı 1-2 jolu ele. Birok namaz 100'den aşuğ aytkan. Sebebi bu öte zarıl. Acılık bu ömürde bir jol atkarılat, mümkünçülüğü barlarga. Oroza jılına bir jolu alдағы densoluğu mıktılarga. Zeket dağı bir yılda bir jolu alдағы mümkünçülüğü bar, kolunda barlarga. Birok namaz gününe 5 jolu, her bir erkekke dağı, ayalga dağı, densoluğu barga da orup jatkanga da. Densoluğu bar adam turup okuydu, orup jatkan adam oturup alıp okuydu. Oturup okuy albaganга jatıp alıp okuydu. Emneni bildiret bul? Namazdın kançalık dengelde zarıl ekenligini bildiret. Gününe 5 mal namaz okugan adam 5 jolu Allah menen mayekteşip Allah menen süйлöşken bolat. Gününe 5 jolu Allah menen süйлöşüp Allah'ты alkıştap, danktap, Allah'tan kajetin suragan adamdın jaşosu oңolot. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, kimdin namazı oңolsa, anın jaşosu oңolot degen. Jaşosu oңolot degeni, Allah rızkısına bereke öret, jaşosu oңolot. Allah Teala jaşosuna tınçlık beret, jaşosu oңolot. Allah Teala den soluğunu mıktı kılıp beret, jaşosu oңolot. Jaşosunda kıjalatçılık bolboydu. Ne için? Gününe 5 jolu darat alıp, darat algandan ele adamın kata kemçiliklerini Allah geçirip durgan bolot. Ozun çaykaganda tili menen ketirgen kataların, betin juğanda közü menen jasagan kataların, butun juğanda butu menen basıp bargan jasagan kataların, başına masah tartkanda jaman oy oylogondorun darat menen Allah tazalap jatkan bolat gününe 5 mal. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты sahabalardan sura öğretinde bir adamın üyün astından tereң, taptaza, ağın su bolsa, oşoga gününe 5 jolu juunup tursa, anın denesinde bir kir kalabı degende sahabalar aytты, "Jok, Allah'ın elçisi kalbayt" dedi. 5 jolu juunsa kayaktan kir kalmak? Allah'ın elçisi aytты, "Oşonda ele 5 mal namaz katalardı, kemçiliklerdi tazalap turar." Kimdin namazı oңolsa degeni 5 mal namazı kaltırbay okusa. Öz wagында okusa. Namazdı öz wagында okugan kançalık soğup bolsa, bul amalga, bul soğupga jete turgan soğup iş joktu. Öz wagında okulgan namazga teң kele turgan soğup iş joktu. Momun adam üçün. Demek oşol wagtda kandaydır başka nerse menen alektenip jatsa dagı, oşol nerseni toktotup öz wagında namazda okuş gerek. Azançım ne deydi? Hayya alas salah deydi. Namazga şaşkıla deydi. Namazga kelgile. Emne olat namazga barsak? Hayya alal falah. Baktululuk var namazda kelgile deydi. Azan aytılganda erkekler meçitke, apalar eceler üyünde namaz okup jatkan bolsa, Allah Teala oşol namaz okuganların jaşoosuna iyilik, tınçlık, bereket, rızkısına, den soluğun Allah Teala barın beret. Bolgonu namaz. Namaz okugandı bilbeyin.
Biz özü bul dünyaga kelgende eştikeni bilbeytirek, süylögöndü de bilbeytirek. Biroq үйröndük akırına. Tolluk үйrönüp anan süyley başladık mı? Bir tamga үйrönsek oşol bir tamganı süylöp, iki tamga koşup, iki tamganı süylöp, oşontup үйröndük ko. Oşonda ele namaz okuganды bilbey, darat alıp meşitke kele bereli. Bir gün akırın jarım suyra öğrenöz, anan bir suyra öğrenöz. Darat alıp kelip imamga uyudum, boldu oşol namaz imamdın namazı boluveret. Anan күндө akırın öğrene berişimiz gerek imamımızdan. Yaşagan jerimizde moldakeler var, karekeler var, medreseler var, meçitler var. Sebebi namazdı. Bir günde 5 mal namaz kalıp ketetti. Anan işim jürüşpey atat, gelişpey söylük, üylönelekler üylön albay atam, je perzentü bol albay atam. Özü adamın köptögön maksatları, armandары, oy tilekleri var. Bayqap görseniz oşol özü jasay albay turgan nerselerdi armandaydı. Kolundan kelbegen, akçası menen bütür albagan nerselerde emne kılat? Arman kılat. Oşolordu kim beret? Allah beret, kantip beret. Çekebizdi jerge koyup, Allah'tan namazdan keyin sorasak Allah beret. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, parız namazdan keyin dua kabul bolat dep. Oşonduktan namaz bul gününe 5 jolu. Özü negizi 50 jolu bolçu bul namaz. Bir günde 50 namaz okuş bizge parız mildet ele. Elestetiңiz 50 namaz bolsa biz meçitte jaşaşыбыз керек эле анда. Meçitin aylanasında jaşap, meçitte çurkap gününe 50 jolu, 5 jolu kele alбай atabыз. 50 jolu dese kantip kelmekpiz. Allah'ın rahmatı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmette oylongondogу, Hazreti Musa aleyhisselam'dın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga aytusu menen 9 jolu Allah'tan jеңилдеткениң деп сурап жатып, 50'den 5'ke düşürgöndü Allah Taala. Özü 50 namaz okuşubuz керек эле. Hazreti Musa aleyhisselam aytты, "Dagı kayrılgınıň" dedi, Allah'tan suragınıň jеңилдetip bersin, 5'ti de okup ayt sen ümmeting dedi. Tuğra aytkan eken Musa aleyhisselam. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, "Emi uyalam" dedi. Allah Taala aytты, "Kim 5 mal namaz okusa 50 namazın soğunu verem" dedi. Elestetiңiz. Bul ümmetin birine 10 beret Allah Taala. Jеңилдетip berse. Orup jatkan apalarımızga, aksakallarımızga oturup namaz okuganга ruhsat berse şeriat. Orup jatkandar oşol jatkan jerinden ele okuy berse, ruhsat berilse. Demek bu iki nerseni bildiret. Birincisi namazın kançalık dengelde zarıl ekendigi, ekinçisi Allah Taala bizge kançalık mehrimdүү ekendigi. Jok, kalasaң da kalabasaң dagı turup namaz okuysun degen jok da. Iki adam jölöp turguzsun sen. Eптеп turup namaz oku degen jok. Bel oruy oturup namaz oku. Oşonduktan turganlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, "Qurratu aynayya fi salah", menin közümdün karegi namazda. Manisi namaz okuganda esalam degen. Rahatlanamın degen. Allah menen süйлөшөmүn degen. Oşogo biz dagı namazga mani bere turgan bolsok, Allah'ın aslında darajabız kötörülөt. Jürөгүбүздү karap körөлү. Menin jürөгүmdө namazın ordu kay jerde turat? Birinci orunda tursa, men dagı Allah'ın aslında birinci orunda turamın. Eger menin jürөгүmdө namaz, emi vakit bolsa okuyum demiş, şartga karap deyim. Degen orunda bolsa, anda men dagı Allah'ın aslında oşol bir orundamın da. Namaz uçurunda başka emne menen alektenip jatıp namazды kалтырган bolsok, oşol nerse menen Allah bizdi sınaytdı. Al balabız bolsun, maşinemiz bolsun, dükön bolsun, dıykançılık bolsun, emne toskol bolup jatkan bolsa, Allah oşol nerse menen sınоо beret. Biz kalabayбыз da balabız beybaş bolubsun, maşinemizdin tırsыкка uçurap kalubsun, dıykançılıktın ösböy kalubsun, kalabayбыз da. Düköndün jürüşpöy kalubsun. Oşonduktan al nerseler bizge toskol bolboş gerek. Allah çakırıp jatsa, kelbese, misal katara aytkanda düşündürüp bersem, siz balаңызga bir velosiped alıp berdiңiz. Aga çeyin balаңыз siz kelgende çurkap kelet ele ata dep. Velosiped alıp bergenden keyin siz uyga kelseňiz balаңыз jok. Çakırsaňız da azır ata deyit, kelbeyt. Siz oturup alıp oyloysuz, bul balaga velosiped alıp bergenden keyin bul buzuldu.
Ukpay koydu deysiz dagı, emne kılasız? Balаңızды жаман көрбөйсүz. Balаңызга душман эмессиz, бирок велосипедди алып коесуз. Emnege velosipeddi alıp koydunuz? Siz menen balаңыздын ортосунда тоскоол болот ошол велосипед. Анан качан эгер велосипед алып бергенден кийин дагы siz чакырганда ошол жерде оюнун токтотуп чуркап келчү болсо, siz велосипед эмес, андан кийин мотоцикл алып бересиз, машина алып бересиз. Бул балага тоскоол болбойт экен деп. Allah Taala адам баласына берет, уул кыз, перзент берет. Машина, жумуш, байлык, бийлик. Анан ла hayya alas-salah, мешитке намазга келгиле десе жок. Hayya alas-salah. Каякта Allah берген ошол жумуш менен, ошол машина менен, ошол бала менен алек. Allah Taala эмне кылат? Allah Taala дагы бизге душман эмес. Allah бизди жаман көрбөйт. Болгон тоскоол болгон нерсе менен сынап коет. Алып коет Allah Taala ошол нерсени. Ошого намазга кайдыгер болбошубуз керек деп. Намазды жеңилсиретпешибиз керек. Сапарда алга шарт түзүп алалы. Мен кандай жолго чыксам, ким менен, же эмне менен жолго чыксам намазым калбайт. Жай намазым бирге, бир аз суу бирге, жолдо намаз учурунда дарат алып намаз окуп алам. Бара турган машина менен алгач сүйлөшүп алалы. Мен жолдо намаз окуйм балам. Досум, иним, сүйлөшүп алалы. Жок дей турган айдоочу жок азыр. Айдоочуга клиент керек. Клиент сизсиз. Намаз окуйм десеңиз токтойт. Бирөө даратка десе токтойт го. Чай ичем десе токтойт го. Эмнеге намазга токтойт, албетте токтойт. Ниет болуш керек болгонуш. Той болсун да намаз окуйм. Жаназа болсо да намаз окуйм. Ооруп калсам да окуйм. Деген намазды ушунчалык жашообузга маани беришибиз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан, балдарыңарга, перзенттериңерге 7 жаштан намаз оку балам, намаз оку кызым деп айткыла деген. 7 жашынан үйрөнсүн, көнсүн. Нафил намаздарды үйдө окусаңыз, же апасы үйдө намаз окуса, ошону көрүп байкайсыздар. Кичинекей балдар, кыздар келип алып жанына намазга окшотуп, рүкүү сежделерди кичине окшотуп жасай баштайт. Ал 7 жашта эмес, сиз 4 жашта, 5 жашта эле жаныңызга келип туруп алат анан. Жай намазыңызды эйлеп. Көргөнүн жасайт да. 7 жаштан ээрчитип мечитке алып келип, ал эми 10 жашта намаз окубаганына кичине эскертүү берип койсо болот. Андан башка нерсеге эскертүү деп айткан жок. 5 албаса эскертүү бергиле, малдын астын тазалабаса, жок, намаз окубаса деген. Биз балдарыбызга эскертүү беребиз, урушабыз. Не малдын астын тазалабадың деп. Демек намаздын ошончолук даражасы жокпу малдын астын тазалаганча. Ошого айттым, биздин жүрөгүбүздө намаздын орду кай жерде болсо, мен дагы Аллахтын астында ошол жердемин. Адам бекем ниет кылса барбы, Аллах Таала жеткизет. Болгону ниетибиз алсыз да, эми жумушта эми күн суук, жумуш, шарт жок деп оор жагын карап алса, албетте эчтеке кыла албайт адам, эчтеке кыла албайт. Жок, мен иншалла шарт түзөм. Кандай жумуш болсун, ал жумуш саат таң эртең 6-да башталбайт. Багымдаттан кийин башталат ар бир жумуш. Болду. Багымдатты окуп жумушка бардыңыз. Дүйнөдөгү бүт жумуштарда түштө саат 12-де же 1-де тамактанууга 1 саат убакыт берилет. Летчиктерден башкасына 1 саат убакыт берет чай ичип алгыла депчи. Эми 1 саат чай ичкенде биз пил эмеспиз да, туурабы? Biz 10 minut, 15 minut, yarım saatte çay içip olsak bulut. Kalgan vaxtında peşimde okuyalım. Asırga çeyin cumuş vaxtısı bütöt 8 saattir. Asırda okuyup үйgө kaytabız. Үйgө kelgende şam namazını okuyalım. Jatardan burada meşitke koptan namazını okuyalım. Oldu 5 mal namaz. Oşol күнү жасаган жумушуңузга Allah береке берет. Убактыңызга ушунчалык береке, эмне кыларыңызды билбей эле отуруп каласыз да, убакытка береке. Намаз окубаган учурда, намаз окубаган адам үчүн таң атып эле кечкиргендей болот да. Же бир жумуш кылган мааниси жок. Аны айтасыз, таң атып кечкирген эмес, жумалар, айлардын кандай өтүп кетип жатканы, 2023-жыл кандай өткөнүн кимдир бирөө байкадыбы? Жылдардын өтүп кетип жатканы. İşenmey dele kalas kedeci, 1 yıl ötüp gitti mi? Oşuğa vaktıga Allah bereke verir. Namaz okusa.
Anan жашоосун иреттештирип алат. Багымдаттан кийин мен мындай кыламын, пешимден кийин бул ишти кылам, асырдан кийин мындай кылам, шамдан кийин мындай кылам, куптардан кийин. Жашоосун иреттештирип алат. Намаздардан кийин жашоосун. Шамдан кийин ата-энеме зияратка барам, мисал. Асырдан кийин чай ичем, мисал. Түштөн кийин кичине спорт менен машыктанам, мисал. Кандайдыр иш болсо, намаздардан кийин. Bir söz бар го, качан барабыз? Азанда барабыз дейт. Аябай жакшы сөз. Азанда деген таңертең багымдатта азан айтканда ошондо чыгып кетели. Эми ошо намаз окуп чыгып кетели, жакшы болот ошондо. Эртең менен турган адамдарга Аллах ден соолугуна, маанайына береке берет. Таңертең турганды карасаңыз башкача турат да. Эми Аллах кечирсин, күн чыгып саат 10-до турган адам, маанайы башкача. Ошол күнү өтүп кетти дегенде элестетет, алчы. Ошого намаз билбеймин деген шылтак эмес бул. Намаз китептер бар азыр. Кайсыл тилде кааласаңыз бар. Мен арабча окуй албайм. Анда кыргызча окуңуз. Мен орус мектепте окугам. Орусча бар. Казакча да бар. Англисче дагы бар. Кайсыл тилде кааласаңыз намаз сүрөтү менен бар китепте. Bir kitapta alıp mescidin imamına barabız, oşal imamdan үйрөнөбүz. Daarаттан баштап намазга чейин. Көп вакыт кетпейт тугандар. Кытай тилин үйрөнгөнчөлүк вакыт кетпейт. Аз эле вакыт кетет. Намаздын ичинде окулчу дуалар аз эле. Аллаху акбар барыбыз билебиз аны. Андан кийин кыскача дуа бар, субханакаллахумма ва бихамдика. Андан кийин Фатиханы билбеген мусулман жок болсо керек. Фатихадан кийин ихласты окуйсуз, болду, рүкү, сежде. Bir reket büttü. Ekincisinde turup oşoga okşoş kılıp dagı bir süre jattap alasiz. Kul a'udhu bi rabbil falaq. Boldu, oşonu menen bagımdat da okuңуз, peşimde okuңуз. Jakşılap jattagan bolsoңуз, imamçılıkka da çıksaңыз bolot keyde. Ayıldın mescidinde hiç kim joktu. Şu akırın үйrөнө berişimiz gerek. Bizde bir nersege özümüz oşo şıltak kılıp men jattay alбай kalgam. Jok. Ырlарды bir son эле жаттайбыз го. Артынан кайталайбыз го ырларды. Кээ бирлер түшүнбөсө деле англисче ырлар жаттап алган. Не деп атасыз билбейт, бирок кайта. Себеби жагат да ошол ырлар. Жаккандыктан эске тутуп алгандагы анан артынан беймалал кайталай берет. Ошондой эле бул намазда окулуучу Кур'ан-ы Карим аяттарынын bir тамгасын Аллах нечен сооптор берет. Bağımda şam kuptan namazda imam артынан uğa bereli. Uğup durup kulağımıza singip kala versin. İmam Fatiha'nı okuyut. Her bir namazda, bağımdatta, şamda, kuptanda uğuzu okuyut. Uğup akırın ne olur? Jat bolat oşol. Suraştıralar. Kıyın emez. Namaz ötö oңой. Ötö жеңил. Ötö berekeli. Namazda tazalık, namazda birimlilik, namazda ынтымак. Karаңыздар, ушунча ел başka ne için çoğula almak gerek biz bugün? Tamakka çoğulsak orun talaşıp uruş ketetilek. Je murdarak kelbeysin mi, je keşirek geldin dep. Biroq namazga kelgenimiz barыбыз. Allah'ka barыбыз birde secde kılып. Allah'ka kanday jagat bul. Uşul körünüştü körüp musulman bolgondor kança. Kantip bari birde, bizde bir üy bülödü, 3 kişi jaşaybız, birde bir işti kıla albaybız. Bu jerde 1000 adam Allahu akbar, Allah'ka birde secde kılıp, birde yürükü kılıp, bu birimlülüktü bildiren. Meçitte, ayıldagı meçitte, büt el, erkekler, baldar, meçitke künde 5 mal çoğulup dursa biri birini körüp durat. Körüp durgandan soň ne bolat? Jakın bolat, bir tuğan bolat, ынтымак bolat. Bekir aytkan emes atalarыбыз, ырыс aldı ынтымакты. Ынтымак futbol menen ынтымак bolbayt, ынтымак namaz menen bolat. Jamaatga keldiňiz, anan birөө körünböy kalsa, balançam ne oldu, körünböy kaldı. Orup kalıptır dese, birinci dua kılabız meçitte oturup alıp. Anan büt jamaat menen barabız ziyaratına. Kançalık adamga jagımdı. Hazır kavarille oğuz, balança kaza boluptur. Amin. Anı oruganını hiç kim bilgen jok. Kıynalganını hiç kim bilgen jok. Anı артынан hiç kim dua kılgan jok. Sebep biz meçitke kelbeyt elek. 3-4 gün körünböy kalsa bir aksakal meçitte. Bardyk elder sagınat. Ana balança atabız. Saparga ketip tur. Ошондой дегиле, ben orup kalıp turbu dep.
Uşunun atın ıntımak dep aytат. Cumasına bir jolu büt ayılдар rayongo bir çoң meşitke çoğulup biri-birimizi cuma sayın körüp turabız. Kançalık jakşı, kançalık ıntımak. Uçuraşıp turabız, assalamu aleykum. Jakşı tilekler aytıp turabız. Allah namazdı cemaat menen erkeklerge bekerinden mildet kılgan jok. Musulmandardın ortasında birimdilik bolsun, ıntımak bolsun üçün, muhabbat bolsun üçün. Bardığız niyet kılalı inşallah bugünden başlap. Anаңız ötkönдөrdü makul. Anı este vermeyli. Toluktaylı. Bugünden başlap, hazırdan başlap buna cuma namazda okuyayım, andan kim başlap boldu. Men namaz kaltırmayım. Niyet kılalı biz. Tuğra kebir uçurda bir namaz kalıp ketedi. Uktap kalasız, je bir ayem kalıp kettem, boldu şunu menen okubay kalbaylı. Misalı bir adam bir sebepler menen tüşkü tamak jemey kalsa, ne deyt? Keçki tamaktın uçuru kelgende. Men tüşte tamak jegen jokmun da. Boldu şunu menen jemeyim deybi. Jok, keçki tamakta ekese jeyt. Nege? Men tüşte jegen jokmun da men. Bir namaz kalıp kalsa boldu hem. Kalıp kaldı o namaz hem. Andan keyin de taşlap kete vermey. Jok, anda emes. Kebirölerinde deydi hem hazır men ança mınça tameki tartam. Je ança mınça sögünüp koyam. Uşulardan kutulmayın, namaz okugan paydası jokko. Bul şeytanın azgırıgı bul. Sebep Allah Teala Kur'an'da aytat. İnnas salata tanha anil fahşai vel munkar. Namaz adamdı uyat işlerden, günah işlerden namaz toktatot deydi. Siz namazga çeyin toktonup barmakçısınız mı? Oşol kata tuğra emez işleri, adatları bolgan adam namaz okuy başlayt. Anan ne olot? Akırın sögüngönü kalat. Akırın tamekisi kalat. Dagı başka işleri men tameki dep atayın aytkan jokmun. Misal, je başka nerse. Büyük jamandıklar kalat, kantıp kalat bilesizmi? Misalı cuma namazga keldik hazır. 1 saattay vaqt ketet cuma namazı el çoğulgança nары beri. 1 saatga çeyin sögünbeybiz go turabı? Jok degende. 1 saat içe hiç kim tameki tartpayt. Je jaman bir adatı bolgan adam jok degende 1 saat jasabayt. Namaz okubay жүрgөн кезде uşul 1 saattın içinde jasayt ele uşul adatın. Uşuntup kalatdı. Asırga barganda kayra bir 10-15 minut kalıp kalat adatı. Anan akırın namazga çeyin, namazdan keyin kala başlaydı oşol jaman adatı. Oşuntip adam sögüngönden de kutulat, büt jamandıktan kutulat. Sebebi namazın tasiri uşunday. Aksakallardan soraңыздар, көк çay menen kara çaydın tasiri var. İşenbesеңizler, aksakallar anı üçün uruşat kedi. Kara çay dese көк çay alıp kelip koyuңuz ele. Men aytayın degenim, көк çay menen kara çaydın tasiri bolsa, namazdın tasiri jok bu. Şunça darat alıp soğukta, imamdı kütüp, namaz okup kaytsa, anın tasiri bolbosa. Jok, sözsüz bar tasiri. Oşogo, anday sözlerge ne kılbaylı, anday sözlerge aldanbaylı. Oң olup anan namazdı başta, jok, namazdı bugünden başlaş gerek. Niyet kılışımız gerek inşallah. Kebirlerini deydi, molda olup kaldım. Molda degen jakşı tuğanlar, alkaş degen jaman. Andan korkboş gerek hem dostlarım beni sen moldaki olup kaldın mı? Dostlarım narkoman mı olup kaldı degenden korkolu. Molda degen jakşı derse. Özü eskiden aytılıp kelgen molda olup molda jakşı derse. Falançanın balası bir molda degen, momun degeni, molda degeni, jakşı degeni, sögünbeyt degeni, uruşbayt degeni. Büt jakşı sözlerini biriktirip Kırgızda molda dep koygan da. Oşonduktan bundan korkboylu. Dagı neler bolsa oşon barındagı joyoludagı meçitlerge kattaylı Allah buyursa. Jaşagan jeribizde meçitler var, imamдар бар. Oşol imamдар menen dostlaşıp, imamдардан сурап маселелерибиз, намаздарыбызды үйрөнүп алалы. Allah Taala barыбызга namazdın suyu muhabbatın, namazın zarıldığın Allah'ın barыбызга nasip kılsın. Jana bugünden başlap bir dagı namazın kaltırбай okuçulardan kılsın Allah Taala.